अहानबदा मरोइबा पाउ इंडिया न लौसिनद्रिङैदा लैरंबा मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी अमसुंग नेशनल यूनिटी अदु काइहलोइ हाइबगे चपचाबा प्रोविजन अमा इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन दा हाप्तिबा फाउबा फुरुप खुदिंगमक मिकुप नाहुम सिंगना लैबा मथौ ताइ हाइना यूसीएम की प्रेसिडेंट वाईके धीरेन हाइख्रे खुरमजरी ISTV की मणिपुरी पाउ मित्यंग ताबरिबा सिंबु तराम नोकचरी पाउ संदोंग पिजरी इंडिया न मणिपुर लौसिनद्रिङैदा लैरंबा मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी अमसुंग नेशनल यूनिटी अदु काइहलोइ हाइबगे चपचाबा प्रोविजन अमा इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन दा हाप्तिबा फाउबा मणिपुर की फुरुप खुदिंगमक मिकुप नाहुम सिंगना लैबा मथौ ताइ हाइना यूनाइटेड कमिटी मणिपुर यूसीएम की प्रेसिडेंट वाईके धीरेन फोंदोखरे वाफम असे लिसिंगनी अमगे जुलाई 3 दा मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ngaknabagidamag मणिपुर की तोंगान CSO kaya punsinदुना सेमखिबा यूनाइटेड कमिटी मणिपुर की चाही 15 सुबगी लमफेल सुपरमार्केट लैबा तांथा हॉल दा पांगथोकिबा थौरमदा फोंदोखिबनी थौरम अदुदा यूनाइटेड कमिटी मणिपुर यूसीएम की प्रेसिडेंट वाईके धीरेन यूपीएफ की प्रेसिडेंट नोंथोंबम रूपचंद्र इप्सा की प्रेसिडेंट माइबम बिसेसोर निपको की प्रेसिडेंट ओइनाम प्रेमजीत पांडम की प्रेसिडेंट युमनामचा दिलीप कुमार अकोमलुप कंगलेपा की प्रेसिडेंट सोराइसम संजीत कंगलामई की प्रेसिडेंट वाई लेरिक्लेमा अमसुंग अमकिल की प्रेसिडेंट लौरेंबम गानबिना मरु ओइबा मियोय मेंबरसिंग ओइना सरुक याखिबगा लोइनना तोंगान तोंगानबा सेसो सिंग याउना मियोय क्यासु सरुक याखि थौरम अदुगा मरी लेना यूसीएम की प्रेसिडेंट वाईके धीरेना हौजिक हौजिकसु मणिपुर की तोंगान तोंगानबा कांगलुप फुरुप सिंगी मरक्ता सिंगसेप थादुना लमदम असिगी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी अमसुंग नेशनल यूनिटी द सिंगनबा लेप्ट्री मसिगी मनुंग चनंग असिमक्सु मणिपुर द थोकलिबा थौदोक असिसु अमनी कांगलुप फुरुप क्याना खुंदारिबा मणिपुर दा कनागुंबा कांगलुप अमना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द तोंगान तोंगानबा तोंगाना तानना डिमांड अमा तौरगा हिंगनी हाइबसे मंगफाउना रोइदबा मंगलान अमनी फोंदोखि माकना मखा ताना चाही लिसिंगनी हेनबगे मसागी पुवारी लेजरबा मणिपुर पुन्ना खुंदामिनरी फुरुप खुदिंगमकना लमदमसिगी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी अमसुंग नेशनल यूनिटी ngaktuna पुन्ना हिंगमिनबा नतना तुंगी लंबी लेरुई हाइबसी अखोई खुदिंगमक मिकअप थोकपा अमसुंग वखल ताबा मथौ ताइ तांका कयादा मणिपुर की अपुनबा थुगाइनबा होनरक्लिबा कया सिदगी ngakthoknaba अखोई खुदिंगमक खोंगफम सेटना लेमिनबा मथौ ताइ मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी अमसुंग नेशनल यूनिटी कनबा से ख्वाइदगी मरु ओइरिबने हाइके तांका कयादा इंडिया गवर्नमेंट ना मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मणिपुर नेशनल यूनिटी से थुगाइना होनबदा कांगलुप फुरुप की वाखलोल सागलालकांदा अपुनबगी नेशनल यूनिटी की वाखलोल से थुगाइना होनरकपा सिना मरम मरकांदा थेंगनदबा यादब इशू मयाम लेबांग मयाम पुन्ना होंगना थेंगनदबा यादब तंजा अम लाई हानगी लेरमिबा मणिपुर न भारत मर्ज तौजुगी मामद लेरंबा मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से कइदोंगैदा काहेलोय हाइबगी अदुम लब प्रोविजन अमा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दा याहुनबा अमा चंगे हाइबसी यूनाइटेड कमिटी मणिपुर फौजबने सिगुम मणिपुर की चैंगा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की इंडिया की सन पथाप याहुनब होनबगी थौरांग पुखनबगी वखल खरसु खनजरी सिगुम फिवम लाक्ट्री फाउदी मिकुप नाहुम मणिपुर की अपुनब सत्तम मणिपुर की नेशनल यूनिटी से मणिपुर मियाम होनमीनसी लमदम असिगी लंबी थोंग मतमगा चुनबा मोंगदा सेमगत सागतपा मियामना पामनरिङै चेरक्ता डीजल ऑटो अमदी ई रिक्सो सिंग मतिक चाबा खंबम लैतबा अमदी खामनिंग मफमदा खामबना मियामदा अमुका हेना अवाबा हापले हिरमसिदा पाउदम अमा लंदम से चौखलपी नोम कांगदना गाड़ी मसिंग हेंगलपना लंबी पाकथोप फ्लाईओवर साबगी तंगाई फदब लेरिङै चेरक असिदा लंदम से मियाम मफम अमदगी मफम अमद चथोक चसिन मतेंग ओय हाइब डीजल ऑटो अमदी ई रिक्सोना नोम कांगदना हेंगलपा अमदी खांबम निंथिना लेतबा अमदी मखोइना थौबा मतम नियम चुम थौदबा न मियामदा अवाब क्या मायोगना हले डिजल ऑटो थौरिबा अमदी ई रिक्सो थौरिबा मियोइसिंगना मखोइना परमिट पीदबा मफमदा खामनिंग खांग मफमदा खांबा सिना लंबीदा चथोक चसिन तौरिबा मियोइसिंगदा अवाब क्या मायोगना हले मखोइना खामनिंग खामजनबा असिना लंबीदा अथु अखाइगे लाकपा एम्बुलेंस अमदी अथु अखाइगे चटपा सिंदा अयत अपन पीबा खकनतना लंबीगे नागे दुकान फमलिबा अमदी मखोंगना चटलिबा मियोइसिंगदा कयाम खुदोंग चादा मायोगना हंगे हाबदु मियाम पुनम तामिनस
ꯀꯥꯡꯖꯩꯕꯨꯡ ꯃꯅꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯪꯅꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯜꯋꯦꯗꯤ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯥꯔꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯃꯆꯤꯟꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯈꯥꯝꯖꯤꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯣꯡꯉꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯁꯨ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯥꯈꯠꯄ ꯑꯗꯩ ꯈꯥꯝꯕꯣꯏ ꯈꯥꯝꯗꯕꯣꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯧꯕ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯤ ꯇꯥꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯣꯇꯣꯗꯒꯤ ꯁꯣꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯁꯣꯛꯇꯅꯕ ꯈꯔ ꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯣꯇꯣꯒꯤ ꯊꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯥꯔꯀꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯐꯝꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯋꯥꯜꯋꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯗꯕꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯁꯜꯂꯦ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯑꯃ ꯈꯥꯝꯖꯤꯜꯂꯦ ꯁꯣꯝꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯅꯤ ꯂꯥꯛꯁꯜꯂꯦ ꯒꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯁꯣꯛꯄ ꯄꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩ ꯁꯤ ꯃꯇꯦꯛ ꯒꯂꯤꯁꯤꯗ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟꯗꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯦꯟꯖꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯁꯣꯛꯄꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯥꯏꯟ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯈꯔ ꯁꯦꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯀꯥꯡꯗꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯗꯤꯖꯜ ꯑꯣꯇꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯏ ꯔꯤꯛꯁꯣꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯥꯝꯅꯤꯡꯕ ꯈꯥꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯥꯝꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯆꯦ ꯆꯥꯡ ꯄꯥꯏꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯂꯥꯛꯂꯤ ISTV ꯄꯥꯎꯒꯤꯗꯃꯛꯇ NG ꯁꯟꯖꯣꯏꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯔꯤꯕ ꯀꯔꯅꯖꯤꯠ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯝꯕꯟ ꯏꯃꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯏꯝꯐꯥꯜ पार्टी मनुंग लुचिंग खन्नबा मिखल पांगथोकपदा नंपाक तानरकदबना हाई कमाना लुचिंगबा खलकपा ngaibana khwaidagi fai haina lamlai kendra gi MLA KH ibomchana phungdokre BJP lamlai mandal na sinduna lamlai kendra gi telauda leiba chingnungkhok chingdumda ban mahachov kamari leinana uthabagi thoram mari leinana wafamase phungdokibane thoramadda BJP lamlai mandal gi president L Syam telauchana saijang jila parisad ki member Ejamini pungdongbam GP gi pradhan I Prem Sambung GP gi एंधने सोरना चुंगबा सरुक्या की थौरंगा मरी लेना एल श्यामना फोंदोखिबदा मणिपुर अमदी इंडिया पुंबा असंग अमाना थनबा लमदम ओइनबगे पांदमदा इंडिया लेंगाकना जुलाई अमदगी हौदुना चयोलमगी ओइबा उ थाबगी थौरम पांगथोक लिबा असिदा सरुक्या बोइना थौरम असी सिनबने हाइके थौरंगा मरी लेना KH ibomchana makha takibada lisingani kulhumdoi me ohumdagi hauduna chatharakliba lal asi loisinaba center na lokalagliba thabak thoram sing asida loop kayana amata oina punsinduna thabak tawrakpa asi achoba khungfam ama lawrakpani loop sing punna thabak tawringai sida lan asigi warusin purak तौबा महौसागी पुनसिदा हंजिल हन्नबा अखोई पुना होटनामिनबा चंगी मियामनसु अचौबा थौदांग लौबगी मथक्ता MLA सिंगनसु माना माना ngamba थौदांग लौफम थोई IDP सिंगना मयुमदा हंजिल हन्नबा बरी लेनबा केंद्रगी MLA सिंगना मांगजिल थादुना होटनबा मथौताई तंगदु लेता बमाउसागी पुनसिदा हंजिलकनबा मतुंगदसु मियामगी लेंगाक सोइदना लाकनी यारगदी हौजिक लेरिबा PR असि सांगदोक्ट्रिङैदा लेंगाक सेमहौनबा होटनरी BJP गी MLA सिंग हौजिकमाकी ओइना यामना नुंगसिनना लेरी BJP MLA सिंगी मरक्ता लुचिंगबा खन्नबा मिखल पांगथोकपा मतमदा लुचिंगबा ओइहौनबा होटनरकपदा नंपाक तानरकदबना हाई कमाना खलकपा लुचिंगबा अदुदा पुन्ना सगतमिननबा थौरांग तौदुना लेरी हाइकी थारगदी उसे सोइदना थारिबसिंदुना उजिंगजी सोइदे हिंगलकनी हाइबगी वखलुंदुदा अखोइगी भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ना थंबीबा दुगुंबा थिमनी अदुगी मखादनी तौरिसे अदुना अखोइ मियाम पुनमंगना अखोइ सिदैदा अखोइना खंधददना हानगी सुमाइना एखाइबा थुगाइबा उमंग कोकथोकपा कैदौबा सिना चिंगबा पार्टी सिदा अखोइना मांगन तानबि थबकसिंगसे मसी विद रेस्टोरेंट तौदिया तब खर तौरगसु अकाइब लाकदबसिंगदुदि थोंदनबो मोंग अखोइ वाखन खंदरगा थबक तौमिनसी हाइबसिम आई हाइजगे इबोटोन सना हायर सेकेंडरी स्कूल ना स्कूल असे द क्लास 11 साइंस ता तमगदम महिरोय सिंह एंट्रांस तौदना लौरे हाइना महिरोय लुफ अमना मराल सिरकलिबा अदु युमफम यावदब वाफमनी हाइना इबोटोन सना हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल मैंगलंबम खेरोदाना फुंगदोखरे वाफम असे उरिपोक्ते लेबा स्कूल असे के कैंपस ता पाउमी सिंह उनबदा महकना हाइकिबने प्रिंसिपल खेरोदाना मखा ताकिबदा हंदक पांगथोकपा क्लास 10 के एग्जाम दा 80% हनबा स्कूल असे दगे क्लास 10 थादना पास तौरबा अमदी कॉमर्स के ओइना एंट्रांस तौद हाइबा वाफम सिंह पनबा हौखिबा मे 18 लमदम असिगे पाउचे खरगी खुथांगदा मियामदा खंगनखिबा लेख्रबनी मखोइना
entrance tawdana admission lawre hairiba mahiroi adu 80% henba mahiroi amane school asigi authority singna hairiba criteria adugi wangmada thabak tawkiba laite school asi hena fagatna ba ayuk nungtil khaidan honariba authority singi mathakta maral sirakpa si laibak thibani amade miyamgi lal oiriba school asi hena afaba mahiloi sang ohenbada miyamna mating lobiu haike Ipoto Girls Higher Secondary School की 11 Science and Arts की entrance test से C की notification से 13 May 2025 तक हुई। अदुगी मतुंग इन्ना कोई students who secured more than 80% and above फंगबा students सिंगी entrance test की exam तो हुई। अदुगा अकोई स्कूल की internal students है बता रहे class 10 pass out तो हुई का नंग से सीसु 11 arts ta or science ta admission to guma tamda entrance test ki exam to wi commerce ki oina di entrance test to di praja section khuding makna akoi gi ibotu sanagi phagalak pase masida sahajok pinabiu haiduna ai mayamda haijari Isa gi sinfamda mai onsinduna kan hotnarabadi isa danatana miyam amati leibak asibusu awang bathakta pukhatpa ngamgani haina KBK Bisnupur District Horticulture Subject Matter Specialist Dr. P. Biziana Haikre wafamasi haukiba June kunmari da ICAR Agricultural Technology Application Research Institute Atari Zone 7 Omya Meghalaya da ICAR Atari Zone 7 gi mapalak suba foundation de numita fidamningai oiba mahaki hotna jamal lomi singidama khotnaba agricultural technology manamasing thaba amadi chathok marangkaina puthoknaba lomi sing hotna minaba loinana matam gi ano ba technology sizinaduna makna hotna jaba adubo sakhang biduna base KVK Professional Award 2024-25 fanglakrabi Dr. Pangajam Biziaga ISTV News ka kanana unaba amada phungdorakibani Dr. P. Bizana Makatana Hairiba Award si Haukiba Chahi Lisingani Kunitoi Kulhumdoi, Lisingani Kulhumdoi Kunmari Amadi, Lisingani Kunmari Kunmangada, Mark Nahona Jabatabak Sing Maruina, Achievement in Research, Achievement in Extension Amadi, Lisingani Kunitoi de Gate, Lisingani Kunmanga Faugi Manungda, Mahak Natokiba Sing Aduda, Sakang Biduna, Manipuri KVK Mapalgi Manungda, Mangonda, Best Professional Award si Pirakpani, Bisnupur District Laidiba. Farmers singidama kathokpa magaloina na hotna khigani isa gi thau tawba matamda kathokpa magaloina na thamoi sengna tawrba matamda sigumba lemjaningai oiba awangba thake award si soidina phangba ngamgani lemjaningai oiba award si mahakpu sakhang biduna pibiraklabani na Bisnupur District ki farmers singidama kathokpa magaloina na makhata na thabak tawkhigani haike Manipur da laiba district mapan sida laiba KBK mayamna thaba yaba award ni mai gi KBK district ki KBK gi SMS singna thabirako mayam dugi manung dudaida aigi activity sibu appreciate tawidana recognize tawidana aibu sukuma award si pibirakani haiduna ina mayang nopam da thamjage aduga isa gi ithau ma tawba matamda with dedication sincerely tawraba matamda da अखोई जे असुगुम्बा चावरबा ममन यामलबा अवार्ड नत्रगा रिकॉग्निशन असुगुम्बा जे फंगबा ngami haina I mayang mafam da haijake aduga makha tanasu asigumba award amasi pibirakpana maram oiraga aingonda hena thauna pibiba hena pangal pibiba oina ai makha tanasu dum farmers ki damakta haibade koi Bisnupur da lairiba farming community singi damakta dum makha tana tawjage haina aina mayang mafam da thamjaningi Paugi Marathana, then break a matang, Dominase. Aksang Panatamgi Hairabadi, Iram the Masimakta de Laiba, Kwaidagi Paraba Hospital Singi Manunda Ama Oiriba, Babina Hospital Lizari. Mapamasida, Tazabayarabamadi, Seliam Changdana, Specialty Kunhen Badana lying Bagi Kudong Chaba Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Maka Kayada, Aikogi Specialist Singna, Marik Chumna, Kawai Hakchang Yauna Lying Zari. Aduna, State Wangmada Muk Karigi Chatlugani, Aikogi Manipur da su hogikti, Awang Bathaki, Healthcare Fanglabada. Matam Mangan Biraganu, Sel Henatingan Biraganu, Aikogi Specialist Singdagi, Malemgi Apabathaki Lying Patap Yumpam Oiba, Service Lobiu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupamarol Gidamag, Babina Hospital, Saziwa Gel Road, Kabay Soy Impal Istaleng Sinbirau. Natraga, Aikogi phone number 6909 390666 call to Birau.
matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup. Admission for 2025. As the institution is emphasizing hands-on training, cardiovascular technology students are trained echocardiography at very early stage in British style. Hi everyone, I'm a student of BSc Cardiovascular Technology second year, started doing hands-on echo. For further details, please contact 600-975-2429 Academic Department, Sky Hospital. Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari. Adone hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra. Liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairakaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule. Jolip 100% natural syrup and capsule. Break itung da taram nok chori makhataba pau pizari Chandal Christian Village Talaiba District Hospital Chandal da Miron B Nupisingi Pre-Delivery Residential Center amadi Nutrition Rehabilitation Center kam Pediatric Ward Chandal Assembly Constituency ge MLA SS Olis na hangdokre District Administration Chandal nasindu na pangthokiba Pre-Delivery Residential Center for Pregnant Women amadi Nutrition Rehabilitation Center kam Pediatric Ward adu hangdokpagi thauramda Deputy Commissioner Chandal Laishram Nandakumar IAS Additional Deputy Commissioner Chandal MD Firoz Khan, Chief Medical Officer Chandal Dr. Joyson Matthew Monsang, District Hospital Chandal ki Medical Superintendent Dr. Sarbum Saksing, District Hospital amadi District Health Society Chandal ki Staff Singh, Chandal District ki tungan ba CSO Singh ki Mihut Singh, Village Sip Singh Ataimir kyana sarukya ki, Loinana St. Paul's Paris Liwa Chanjingi Paris Priest Reverend Father Benjamin Kodaina isod haijaraba matungda MLASS Olis na Center ani adu hangnabi matungina hangdokhi Thauramadu Chief Medical Officer Chandal Dr. Joyson Matthew Monsangna ngasi hangdokliba famung mga leiba aduga atay furniture sing yauraba Mirun Binupi Singi Pre-Delivery Residential Center amadi Nutrition Rehabilitation Center kam furniture sing yauraba Pediatric Ward asi Aspirational District ki makada Niti Ayog 2021-2022 ki khutangda sakibani Chandal District asi chungi lam oiba lamsiam na pak chawba aduga lambi thongsu phibam chadaba mayam ama yawna Mirun Binupi Singh Hospital da angang unnabagi laklaga laifam chafam leitabagi khudong chadaba mayam ama thengnariba adu koknanaba center asi hangdokpani aduga fana Afaba yamna machi oiba chunjak pirabasu masa fagatlu haiba yadaba angang sing haibadi severe acute malnutrition sam angang singidamak nutrition rehabilitation center kam pediatric ward asi hangdokpani nutrition rehabilitation center asi Manipur gi oina Jenims khakta dalairambani ngasi district hospital Chandal da hangdokliba sina Manipur gi anisuba nutrition rehabilitation center ni haiki Dr. Joyson Matthew Monsangna Chandal Assembly Constituency gi MLASS Olisna matam chupada district hospital asi gi award apaying sinduna lakpiri hospital asi da x-ray machine amadi ECG gi machine gi award palaibadagi khudong chadaba mayoknari hairubada digital x-ray machine amadi